مرحبا من جي أقسمتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadani ushukuru ya Mwenyezi Mungu ya hantsina mu hatahabaha na ushukuria zenjema zakado zijohunda haina mzimandasi harmwa kumurkamili maislamu na hondelea hotangani wandu ikayawo duwa rilawa harmwe kumurkamili raya fahamu nduki raya fahamu guhanza wahanu usiku wahe wahaja raha fahak sida wandu wawari husu zinafsi za moza hatu owarengwane maji heze ndongo nziro zaho binadamu hatu liko huyenshi ndongo nziro hizo nga mzanyiso wazima no wandu wao niyo maislamu wao Mwenyezi Mungu ajalie haina yaka harilawa Mwenyezi Mungu yamhufirie madhambi yahe Mwenyezi Mungu ajalie rihundane nao maudu huleiho insha Allah ba izo ndizo radio zombe ya Mwenyezi Mungu yao ni ya Komori obahanu ya waswili ni makatir lolanu ya ba marhaba. Asante, shukran lakum. Marhaba menji wa shilizi wahe wanzani wahe page ya hanyu les grands patriotes ngari njia harume mahadisi hatu mwanama Yusuf azali asumani bwana heri yeti mjeni wasori mwatu ngari mjua uze jito za hahe ngari mjua uze mbiha za hahe nanu andolo udungoni mwahe wa msaribi yao ito tinda ula Komori wao riwaju wao shanga bandwa jina wa msaribi yao riwaju juwa mbabanu apre arjuwa na nuwa buhari mwema solari hatu yanu bingi wando kazino ujiba wandu wa mwangu jambe izo ndabu shala zimari zambe nozo chindabu ma teknisi wa hahe watu wa Komori ngarjuju wana nuwa banu mndu achu jambati dena mnanyo azali asumani hatorea hambango ndo arevoti 2024 wananya se opposition amba kazi na ukiri ngapo wafuna zirewe azali asumani hadaza funye matso hafaneze voti kardo na reaction ya jiri badi yari washili bada zivoti zibiri ze resulta ziroha ngo mabandi wa makandida wamba zevotizila kajabira handiaza uhalali shazi hibo na yenga bajuka wafuna zirewe sha ze resultat sinazini swala mandalinu mwanama Yusuf wakomori ngojoka helewaje wakatukarsari onoma tonija janze ukai madama na wasias makandida matano andonu wafumba uranzi de makandida matano anuranzi wajitolea zimaliza hao nezemvuza hao neze jodi za hao wamba kwa nokiru wabu havoti wabu haze voti wasazi duku wasizi duku namnaje mwana Yusuf nari jinike rionese sisi omoni watu aske haina mndu ya reswanvu yafanye ndongo abo kulindi mavuna parce que makandida wala pia wareswanvu wende makandida winju hao abo nusu balu ya wando nusu ikayao bo shao wenji wakaure swanvu wende makandida niminga mjwa disai wa muhatu ola yambo hakundu salim enamna ya programu mzimba ya ifanyara ngoma doni enda ya jusa salimu ya mtuwale tabliye ya monesa uoni ya tsumwa biya salimu kaya banu rujwanza sindano haurujwanza ekografi haurujwanza radio renjezize hari mwai hazika ya ondo wasoma bande jo husaidi mwana Mkomori shayaju haenda ya mrenga ya mwambaka banunga bohirisha ladhimu ushikenti shatu preparewa shatu hadisiwa shatu mbambando ngwi tsoko yonti shambi akili ya hemwa na nyasi mzimba ikaya umumstay Mana mingoni mwizo banuko kangarongo wao tsena shanga nzoro rongo ne master ya hondo wanu
wajua helewa kabanu izo wambao ndo njema warirumiliao no kwa turi rumia ziri faishanga zangamizao wenji hujumwa ize fikireza hao yo hatari nziro paske minja elewa kelke so haina namna wala wendi tena watia mfaraka harimwale juwa tena wala bahale juangilo ntahi henamna najeleza naelewa he fikira ya mzimba huono juzi tiono reportage yafanyiwa ni fahami ingo vano ikayao ani iwo tidola mwananya wa mzimba avoka hamandaye interview ifanya kijani balia mimi chele ulihondeze ndongo wene makalima yakawiyato wabala paske ye mingo ni moya amba ukaya azali hare isi bari haka presida wa he Union Africaine la réussite de Azali s'il a réussi mais pas le peuple comorien ils ont rien eu parce que ekaleo hare isi he adresse au he hare isi hezi envio yakaupashia kwenda harima upresida yanikiwa wapangwa ni Mfaransa unaelewa yanikiwa ono ili warangamize heshisi wa shamaore yabo zinongozo zontipia wanadamu wa komoringwa zijuao shani ututaelewe kanawe elewa parce que mdu kajula mwa mwanadamu ulo hashiri wewe kumlamwa bange upresida ula kujapangwa hena mna ladhimu parce que hakausindihwa yafanye ndongo yatukauzijwa parce que c'est pas un politicien jema politicien wa he komori liwa juao ani narambi mwenye baraka par exemple ni politicien quel que soit les erreurs zae hawiye namna wajipanga wende harimwaze voti zinu shawonti pia wazipanga kwa kauli ndare turu parce que kwa jakana plan B tabu uliko kwa jakana plan B ya hereturu ya heze voti zinu unaelewa yabo kwa jakana projet construit yaho wa Komori wajushinda wala wa Komori wao waibalilie hata wawasilinio parce que wonti pia wondo wala tu wa Komori opposition ya Komori uruamba ngwendao uruamba kwa tuhenda wao ndo walata wa Komori maraya watabihao nando watiti waladhimu wawaniliwa hauwa joka uwemili ya maudu wawambie kabanu wawanike fikira waelewe hauke kuelewa shao mwe wajojo kabanu wanadamu wanu wajohanza rifanye wajohanza changement changement hindi yabaha yoni yorilo rifikiri yabasi wanusu ratsuka hari mwe malapizo rakahanzari kadadoshida rikahari mwe malapizo yaho wade yao nwatsude yanwanzo wadeye yotside huluke hatu parce que haina mndu kana shida yambe nge parfait chasi hanzari encadrer embabirjo shinda ronese owaleo nono wa maudu inu system waligi ihe andongo nzinji kayao system inu rideliliwayo gasina mahamengo mine na miranda ramura renge independent abuka na kushinda riketi banuri riswarifu namna juharia ruma namna takia ruma namna wandu waosa warumu hauwaja warumu nai warumu ndo ça c'est le système le même système ça zembizindo njema parce que gabwajo ulo monje maudu gabwajo ulo mono bonge bano baha shabakindi de generation ya tsunji ya harme system njoka na uziro hoipanga njoka na uziro hoeleza hata wanduelewe katujwa mahamingavi c'est le système si on abandonne pas ce système karoshle huaswili daraja ya uke mwana mkomori elewe mwanadamu ulo nafikira ya ladhimu ya yambe hau mwanadamu ulo nafikira yamba yombi yonjema bake mwananya yampuwe yambe katijao shiri sharbakia parce que ni aja nafikira njema shewa sangu tuamba yombi ni amba natanganihe wasangu tuamba narunguwe ni amba narikebazima ni mnungu tuamba narivure izo zonti pia zilatoa Komori huono ezajiri wanawala warengwa wajawaju hawafanyaye mna geste wala wangu ikobidike maudu bake wanduwa wafikirie uko wandu wala bala kwa jaka ni warengwa wafungwa mguna wanze hohanza hatu Mwenyezi Mungu hotimize mission wafungulwa ngono parce que ngamtsona hama azalingu zulumwa na wala bure parce que wao yakawana ndenao sawanu abahainu haina mndu habaye hanyo hadaza
harengo wanawahe Komori nguangamizo na iyo ndio ao ya mbungwanzo amani ili yasahilishe umoja wahe Komori ende uono hatwaringi yonda hatwarindo do wana de mabani ha azali asumani ikayao ndo kahenda warengo msohafula wa mikeo wende wangamize bani hao ikayao wao wandu ikayao azali ikawbidi ya wavimise ni martaba ya hao ya wavimise umuyeshiwa hao ndenao rangwe mahayalo ndenao wawaza lingu wajuo shahakika wakubali tena azali hakubali warenge msohafu wa mika wambaye nda wangamie dawe ni showa saza yohatwari azali na kena mali na kena wandu na kena majeka no shindo pange Komori batsine Komori batsino nyiyo mana mrura hodida honi hamba karibu zinongezo zabandonewa kaziti harumwe serikali azali shangwe ndo dahoni hamvu mwendo mjini hamvu mwendo msirini hamvu mwendo pani mwashio hamvu mwano yabo zemvuizo mwisohazo hindi ya ujo Mwenyezi Mungu ya wanikaze mvuizo warumiao wana wa Komoro banu walio nezetabu ziwaremao yabo mimi chele ngamjelezo kaya ya opposition ya Komori sefini naliliwaze wana wa Komori ngamwaparo hajiku wajifikirie imeshea hao rangu ngewapange fikira za nyumeni zijo changanya wa Komori na mshera mmere mumwalire mjwani watitambaziwa heblok mafia inu ya bala ya Komori hatajeri wa Sulibanuri loban leo njaelewa ukahuni hibia baishe mwiti hamba njahiba yengo mbo banwe kajahiba banwe harenge ewo kwa jatwali ya namna ya ujua warenge bawe kaza lingwanzo ya warenge zenungizo wazidi baza banu watsoro banu kwa jakabala no banu opposition kwa jakabala shahamasi kitifu ila mjamba hindi mimi ngam amabondongo mbili sandi sasalimu womba jini abada hansunjara mwe serikali tivumbwa mzimba womba jini ngamjodobia baha ngamjemzeye endo Abdusef ngamchovumbua waheba vwe ya hangu kale wonga rutoka umana shanga rutuma nahe shahangu nae aini de bavu ya hatu alafu Abdusef hokale wo ukanda wene wananyu mrivoti kujaka wahanda kujaka wabili kujaka wararu kujaka wane kartuje kabala wewe hukahari maze voti zilarangu nusu ya hao ngwambo kabaleko sio hani kwa nazali yokiri nariyo no mwisonda zinuze haja yamba haka uparu andeno wananya ya tuparu wananya wadungana wahenda harimwe negosiasyo ya kaenda yaonane na Suman Azali shayabwanda ya henda waje wakaufanya konferansi haina mndu yamba zahe mwenye baraka hamba zahe salimu hamba zahe wabusu ebanu kaenda warongolemba wala mana ekaka hamba kaonda rongole ema kandida wala mana wondo amtendeza yewono shehigwe shatihitiwa shatula kiki ha banu rikantsingarana analizeu ebanu wono shehigwe shatilwa shatihitiwa shatula kiki kada jo shinda ya kentibala banu mimi kiki mwimama shekiki mkomori jamwini mkomori jabudu mkomori moi je suis pas là que izombi yafanya parce que miti juge hau miti nja porte plainte ya kiki na izo zonti pia zupangia harmanti wange mimi kiki sherambo ya tilwa mnyamtia shonga mjisubutina be Abdusef ya takiki sherambo shila parce que kiki hae uhanambiho ikaya uzimbiho hizo wanadamu wajoenda hata wambebo senu suwasamihi hawiye kahajane samaha irengwa ikakada janio yaboreto joka harimazila za kiki nbiarenda wakati ya Prime Ministry ridiwaze hizo ya joka hafanya harauni kako libala hakaenda mbio za hezevoti zinu no wananya hamba bafungwa wenji harengwa hendo prison lo prison hende hanto abo hamba hukumwa yavoka harambia kikamba katsuroha no kikabo hadodo roha baisha ngujo kaunikiwa hizo za nikwa razida baisha ngujo kaunikiwa hizo za nikiwa wasaya apashi zonti pia tabu hajo kange na liberte
mo hajitandani hajibalilia sihumbili mndu jakikia kana godoro jema na itanda jema yakaulala na mndu mshemwema halala ntumbili kajala hindu kaja vishangu kajavala kajana ndaje kajaela harimanu wade yabo yaharimanu wade yabo yakamtoba kajabalwa ni majeshi wenda hola pitali bwange male watuma bandoni bokori hafungulwa no bakaturoha hajipinise waye maniki kajipinise waye kabo tsarangalie haro habo hajabaliwa hendeza harma ila pitali el maarufu hende el maarufu ambe safanya 2 jours 3 jours hajara ngwabo abahe hende harma ila pitali tandaya bayabo rohabo etujo kendo hae haurili le rione kai ka haro ho prizo e ka haro ho la pitali mujojireje zo prizo izo tikweli okay. Kiki hajipinise waye ula muvuma ya ubalia ngonelewa abahe azali hashindi harumi Abdusefu ngonelewa watsanganya zefili wabe hakiki orje abe haba Abdusefu dorimta hauri mjue zefikira ya bakisha nizo yambio wananya hususan da siwana wambajini uyakaolale onde utembwana wakatika ya onde yakawamu iso harume makandida pia kajelewa hamuibara karambio kabala ndiye mwambaende hausemi janambia kaindi ya mwambaende boya watu unga na waenda maana yana agenda mndongoleni na boni mndongena ze ngena lefuvula hahe imani mbegitindwa ngara kama lefuvula hembe ino salimu mwanzo lefuvula hembe ino myobi buruhani mwanzo lefuvula hembe ino imbe ino ngiyo passion isetindwa shangoru mwa Abdusefu fenda ngele fuvula hembe ya kompidika ni sababu shinu njelewa haina komori ulona uwezo ulona uongo ulona falsafa urambia na urambia makandida wala zinongo wazipanga dauna Abdusefu watsudungana naye kwenda wanyisembe hao na haina mndunge na fuvwa lazima walirenge ni mra abandonele fuvwela hae Abdusefu ambangu imwarenge baki kiamta orje c'est ça yonde mikmaki kayawo do yarumilwa de shehoto shatilwa ya opposition ya Komori rowa henda rowa tsuka henda parce que izo sasa zibiri yabaha ya ukawanuende wanu kwa jenda ngwatoka huja kwa naka huja izo sasa zibiri wali yengo shinda ureleze bano eshatongeza wakauritola enfin ya ukaya azali asmani kana ufanya investiture yenu ngojo isankada no le 26-27 wadaza le 28 azali afanya investiture sans problème ngojo shinda eleze pourquoi mjele waje bali bana Abdusefu ndani kwa za mahaja hawatia banu ya pas question que ça banritsende hule Abdusefu sidajo bana muhime baba nungaranza urendi ha demokrasi enkodo yomndu wana demokrasi waremwa bali bana demokrasi wandu wana kode wale wa assemblee hunungaliona uze kode zile maola assemblee wanu siku demokrasi yo dofanya manifestation demokrasi hauntsujua badanga mimnanyile waheze nongo waheze siasa shangarjo hinji abaha pasenga jo ngebidiu wanadamu wanu yatijehana biyo wadenlo nuo yatunifanya la consultation non je veux pas yona diwaze mimi utumwa biyo wadenlo nuo ngekaitwa bibu ya shindi ya hunde taratibu ya omba kama ngo mwadi fulani sheka uja wende lapitali wende uone twa bibu hende yetende hause kayo rendeje sheu amba yetu bibunde ujio hambe kabanunga mwade raheja fanya analizie jafanya mbanunga to konti pia yende politiki rabeliliwa lokale ngo toja warambe kanga drumtena ni pare est-ce que j'étais j'ai ngamina besoin nzia wewe lengo toka uja warambe kanga aritinia maji mimi ngo joka ngamti shiji hata jonde leo amba kantina sima ntina nyuma wandu zangu ngaminizo silaru mimi chele mimi hata ngabo na shiunda bobo bali wando mjipia ngwano maji yabo no kabati mndu ya paro na mbio kayati mndu msada wa serikali wa hasho nja paro shiele maji nishabo nusu ya ni mwanadamu ulo mohoro hauyabira yabo ngwatawazizo yabo ngisho karibu no markazi
simai huna shunda yao wanungu wareho majabo etawaza wanungu wareho majabo ino wakati wanta haya hizo mimi tirifikira ndaminando yo determination hizo nizo nakaanza tifanya bisho abantu ngwanwa ngele uwe ali wotujoro hambeni uje muhorombe bochikanunge bidi uhalehiri banuni kensi hai wanunga mwade chwando la pitani mimi uyeshi harumeba fuya hangu mimi utu wadelo nuo bontona maji bontona nzia bontona msomo bobatoli koli bobatondo ngui batopa la shio mimi ujuo shizo uono ezo wandu wazali wambungwa unezile ngwa rumao wandu opyanga bo mndu aparonjia mdinile atai tabu za mwana ulo mchini haulo mrani haulo bavunia jokaya kwa hato msomo wala dhimu utanganyo wana wa Komori kamili wa abandone banu. Le problème c'est le système. Banu mruka ntina ujanu hambio bali jondo wafanye siasa no abo hatwari bali ntina amjomba ekati pamba hindu nuhangu amjomba bali nzuri lemba hindu tainu baba ngabo mba hindu tainu yomdo jawambia ekamba hukura kashoka yabo mjorenga nle shauka leoni si mndu hamvuna be jouje ufanye siasa hai yaboje iwungu joka janeliza hindi iwungu joka ujambe no hindi izo yanshindazi izo yafikiri hindi bon siasa yaho wana wa Komori wasoma walo Faransa na nambia babi yorangu ngwa hunu wasomo hakuna tena wasomo ngamwashukuri wasome tena watoba kisha kwanti hazio zanti wa maitagera chamungu na nzezi fayo wana wa Komori bawo msomo na mruka done ya mndu yasoma tiba mndu yanzia shio mruka mwone shoni yakilipia kijaba kisha harimashio yakilipia ya bundo kijaba kisha harimaizo wewe unabiao yakilipia ya uchanganya wa Komori kijaba kisha kakatira ngemikiro ngamrongo beda mina faswaha mwanelewa ya wanadamu waelewa halafu yabo hiyo yakili ya wende santi bali tirenge mikiro tamba haina mndu ngenele fufula ya ladhimu ya janilo mano mtsona namna na joenda rumemba jini harumema bangu ya miji hemba lemina ntoba de miji hemba jini na jove juba hangwe keti hundu hiri na kanti shabo kijaka yabo mimi umharuma natia hauye juba natia wala ilangi onkura hano waundale bangwe wahala shahiri wanabaniketi no nati kweli ha woyabo mimi na kazizi wao mharuma mtujo shida namba ukayabanu mimi mhubanu ngamkonti sibahi harimo mji wa dembeni kubalo mharuma hangu hareya undale bangwe yatimu mwinyilo ya kaza tabu yatide mwinyo ya hala shahiri amba kanti wala yemtitira hanawe ndi hatari ya hunda parce que himi tena ngari warengao harume miji hatu si ujusa mwenye mji rehanti ya haja joka ujarambe hadisi tujo ujazila handa hubi mda hubi no ya kenti no ili rambe kayabanu wa ministry wa ijau na jau ridiwaza ula mkonsi wakihale wakihatu wakimila ridiwaza edini ridiwaza ukayabanu ngabo mdu atimumaha harumwa mkonsi banubaha mdu yakabidi wa mdu mduazi la dimu ya ntoja zinongozo ziduazilwa shei drapo ya rengwa ministry de l'environnement ministre de l'éducation ile drapeau ya baliwa harumwe miji hatu na wanadamu wanu on va tout annuler ce truc là on va tout abandonner il faut qu'on abandonne tout ces messages rabeli wao pendant 46 ans la ringa indépendance ya wanadamu wanu riwavize face à face ngomanu bake majadiliano ya kweli gonelewa rihunwe system inudi ngo hibo wana wakombori ngo johanga mnyeke system inudi aribakia parce que nous France Afrique yo kabati utujua voilà na ribakari mwele suala lahe zevoti ne vestiture d'accord on est là pour ça na ribaki pandanzi juzivanu avant bisela de le 23 24 tiono tosha johari afanya mission haruma atoa video hamokaya haramu sheba jofanya investiture ngardo menya nabonge Faransa wala kaurambia sirlo nudo ramenyi au do Komori wamenyi zebotizirewa investiture fanyishia ngo haruma kana pe hunu wala Komori udala makandida watsana wala ranzi wakansa rumuze kana peza hao wabulia azali episti ngwendo ekuturambo kabanu azali ha négocier nao ka Komori naif
hanegosie nao ha place shaha olio bada place hadao nikana fedha kutu amine mbavyo irudi tena ubuhari yabo olio azali heliri mrambu wao heliri mrambu wazali walu bade ma technicien wa hahe wa Komori shanga ma technicien wa jeni wa hahe nadwa Faransa do wapi hawa nduwano azalingu wambiwe piho wa nduwano yude mana azaliari shinda dabuka azaliwe ikajaso maraha nasi kati na kiliraha nasi shangu pihani Mfaransa karana uraho zamba upone Mfaransa yehundaze strategic zinu yejeri rumiliazo reshangaziwa bahe Mfaransa bira bavuni ewapara hamjima na mtulebe karo hamjomnikani na mtulebe karo hamjomnikani abawa elela azalito ngondeleo swala mandi longo jukuliba boje swala mandi lo ngamshukuru kwa fungu watosha johari ndika yao mumstehi ndika yao sonti pia si wanadamu yumnu mwenza akili chanti na unjia pande hiyo paske chiwambokaya mbwana inyo ntipia oro wahenda warenge wa wabohwa oro watuhenda ro waluhunu Faransa ro walu Komori ye haina mndu hatukaurada nzilahe mbali haina mndu hatukaurada nzilahe mbali haina mndu akaurenge mikiro ya mbaizo ye ya ono homatoni hahe obahanuye matso yarudia yabondo bahanu uwezo wa heya akili yao wandu wao ya warudia pia titosha bai walati msaidie waete walati belu wala shaundu bahanu heni bahanu mndu ya kanti ya angali yao hawa heli yendao ni namna ya elewao yavon izo ya mndu ya tungo ujaha himi hamba na izo toshati ya zamba waete izo haina kandida ya kahenda bala haka uzamba ngono izema wari ya wahao wana wandu wahao dera wahao haina mndu haka wako warongolea unelewa da wanu wangu warazi da haina mndu hakahamba izo ya shinda shale danzika lijakadima yerezoke jakanzima yabo haina mndu toshangwa mbojau ngarjovzia aba he mkalimani wao mathalani razida hambaja hende hambazindwa jina kajabanga rejovzia ngarjovsi ani yerezo yo yiwadanganya wao wachidanganya wao paske kwa jakana isahidima kwa jakana shiwidima wakaushisoma washelewa shahaina mndu hakahwelewa howongwe Mwenyezi Mungu yamika hakauhurumia usonwa Komori shekamanu umsohafu wa mzima wa haja wanikiwa wanazioni warisomea undu rakausoma chatindu warengwa jana wanikiwa zali ni mabani yahe wakaenda wamlabisi amini wamsindi hawambaka yaenda wahafe yuhatwari na wema fundi yahe Komori kamili wakayabo ani hiyo mingoni mweze tabu za rema enti zijoka urema enti paske ila hatwari bamtido kaza lia rengeze wote banu yokiri jezensi zinroji jema dinosauri ma diktatiri wajaharima enti ya hatu wala wonti pia wala wanzani wazali warenga zensi za hawa maza libo yarenga shaleo balangabo izokiri kingabo makatoliki bala waweka warenge msofu wausia wauwa mizanti ule ambao nole shembani yo ti problem parce que wao makatoliki shao sisi wandu rambanti ya Kiislamu mwanadamu fundi yasoma ulo arme Komori yamba uonde ulone zamana ya haina zijojiri harima entiazi haraye hauyazi kubali yarengo msofu ule ambe bazali nzo wende waurenge wende wajilabie wamsindi azali wallahi nisiya ikawla mi azali ikawla ndami hojabalondo wala pia tujoka warengani wa prison ni parwa Komori parce que il faut que azali ya comprenne atirenge uguguru wa kimiliteri nguru milwa Komori ikebanu wandunga joka udiwa za zembika ya ondo zabira no wakauzibita uwinji wa hawo do wanduika ya wa mtende wazali Asmani yabona damu wao ekazali ngena hikma nizo yambao nukangubuli wa Komori wamike nafasi yahe ya huenda wafanye dialogu baada hesa hafanye investigation yahe no wajeni wala no ili kwa wajeni badi bano ka ukubali wabo nzeno ntike ja ukubali yo wala dhimu yendese yo ketina hata faida parce que bano utoka ukubali ndiye mwana utendali koli ya lazima yendeli koli bano utoka ukubali de mwade ya lazima yendo la pitali we hunda la pitali ya henda bano utoka ukubali bazali wotindo la makisali yungu toka ukubali handongo hili ukawe president baye president ngutoka rabati utakarabati ngupashwa mvyo usiamvia Mungu anzo ya ukubali yote ndizo wa Komori wazilindao
Yabange si azali voulait faire les changements. C'est pas trop tard. Ba ishale wende uloni enti. Parce que ende uloni yo, ababange homme d'état par exemple. Et kale wako mono bakati president. Na paro alona kili. Yani tsile jamfili ladi ngo yalire upande zimsaidie. Iwondo ni zarangabi ya nikondo wala ya wani sizazo hata ranguma minani ya kamili ya zali aluarumwezi. Qu'est-ce qu'il a gagné azali? Zemalizo da zilaba haini ya joka ujuendea njenziani ya mbengondo ya mie banu ila emergency ya warudi we changer. Tijiban shale swala hilo alafu ngamjo baada minga mweshelo banu wanuzisa benga banga mwanzo nuambia ukaya ubahanika yawo do yensi endo yareme harima izo wanuzisa ne wawo ikayawo de mazoma na ikayawo ngwani kwa ule fitina ne mzungu ngonelewa hunu walio izo zongizo kazi na ulawa onongwao wakomori lo nao wakomori de mkomori mudu wao sesole le wao da wanu wakomori wadu kwamba France Afrique ngonelewa wao wandu wao kwa no parola wa harimenti yatu yoma hanama wandu wao toka ushinda ya generasi joka hujaibali ya politiki ya nyumeni hauhunwe system wa joka uroha harimenti yatu abunga yo hazi ya lazimu wandu waipange namna waju ushinda haweka mnyezi mngungwanzo hatotoa uwatoa shekando wakomori ripangao wahawa pangao hawa fikiriu buundo la nyumeni la henti systemu hiyo kenao ngejo homolawa parce que raho wakomori kwa jelewa ukanga vanu lazimu rimfanyilie ni rongo fulani bahawa komori wazikubali ya ukaya zenongo zinu karifanyili wazo bosinga zijuhu na faidara sirowa na ruwajuhu. Hiyo ndio politiki ya lazimu ikai parce que haina urongowo wana opposition kamtina projet ngawano haina urongowo opposition kamtina projet chande ze mikro mrambi yao na izo ndabo tukaka bati projet parce que banu projet zihazinji yo projet ya ujara mbebanu maninu projet inu rambao banu peut-être maudu parce que haina ufanya duniani tu fais la politique rangu hoda honi rangu homrani rangu hom jini rangu bangona ta ujuro hebonzi ata wasili ata udimanga c'est du la politique c'est du politique bato pamba yo politique banu mwanadamu kana ujo ukakomori ambeka tutayarongowe haukatombezi mhoza wo bangujo ulawa angilala ufe alafu jondi wabzisiwa ukautabi hayehuri danzi wambiando yazi juando garfo idukuni gatungo faidukuni iyo hatwari ndiro ebonge wao andika yao de mapiti obanu de andani mabepare aliswali yakaudu yavumbua ngonelewa wandu wao nezekembazila zamba kweka hazika za utishangahi yo shamugabili umnike maste yahe umwambe kantie kahumroshea wanda walale warengo mswafu wa nikazali kaenda jangamizi basi tindo kina na wo ndu wa mwimilia wamba ukangasindawe shomwiso wabalili yazali hata wamkubali hata tsaila jambwa dunia kamili wajoka ya zivoti za komori zihibwa abahewala wa komori mafundi wazali ya wambaka wanudo hangu wajawa mikangere ngomsohafu wende wale amini ukauhundu wazali wende wangamizenti wende uono shawiri muo wahazali hakubali haja hafanya zeno ngozilo soni mwe dunia uo 00 shezo wajuu zambani mafundi wasomeshi arabu wadungo urinene ya elangi ya Tunizi na dahobi wanelewa onge yabo mimi izo nambao c'est pas trop tard parce que ntike na hoenda wajona ndasi wana wakomori nwajila mwedi ngohi wane somsomo hao wana wakomori mbatisi hanvu yafanye politike kaka na ushinda bainu timbwana ya usiku dima inungi hamadima kamba ngondo walime kutina mba kutina shononde kutina service kutina gore la ubandale jua amundu kama ngondo limani kutina mvuya urema le pioshi amundu kama ngondo limani mndu kaka hamba ngondo wasembe kakuja jipania wajokembe nunge jonde maujonga hizo pia wa politiki la wanadamu wala pia kwa kaufikiri ukana mjore mwanu jonga bana bamsiombe inu na nimbe ape unabongwa jwa upe uyayo shaina wakati
azaliwe ya saya wasoma ya wajua c'est la naïveté, c'est ça. Ekimanga jana ureme juza ureme huyabonti fujwa sale gunguno hahuremele bawa huyabonti leo haureme shayitwa ngotapalo sango tsulambanga mtao amani mrunya mabonti ndole bismillah hanya mabonti baba nekatidolila hata banu rami kande me abonano wane balia bakinge jore mwana ashimramba tijabsa mru imamba tijao nanife noni ufisho wana izo zaka ufikiri wandu wabalie Komori ma opposition warini kazi ya hadi shuna majana marandaru rakaulindeke leo batifeka wajafa batifeka tomba mgu yafe hauwajuhe wambe ukaya wowo wajane fikira deja wowo wao watomba ukaya haina mndu abahana tuhimo hawa hata tosha wamvumbu wao ye hazamba timpaka mje moroni yununga madoma rende yununga hindi mala nuto maji batomba ntohole ndio fanya mbabu mwe kamre mwe legazi batomba maji ya hoso uso ikegazi mjo yununga madoma rende itsikele kemba fabo hahe zenunguzo zo tipia kazi japangwa ibaki vanu wajilazaha mbanjeu hamande titria wajilazaha mbanjeu wao ima opposition ya Komori pia ra intellectuel ra homme d'état ra tijindovi ra mwamilana nti ra mrumzade rasha maskini wadazaha tuwalizaya lakini lobombe yo wala zimu kwa wanadamu wala waombeleo wazaya wala wakaulitende ya jana mana ndambe jana mana sazibiri ngarolimdo leone maudu bahe maudu ya jana yao isai kaza kifu yo kabati problemu yo isai kaza kifu sha garumbu Mwenyezi Mungu wanu niminga mtujodwe shelea ye mana mihumdunga hakuu yumongozi aliswali himtashiwa mimi ntujue veraji ya dombange jo virwadini mwana masufu le solana alkekler o wananyasi wadunga azalidi ngoni roahu relebiala hari relantini hamme hamshe wabirumde me makoti haina banazalia wapara wanikoze ezihizili nungu endao ngwajouka ya obandilu banaba tartina kabati maji kabati msomo kabati pare kabati unono kabati hazi nondo pia ngwa mdungao ngwa tabuzilio ondo anu wa hati daraja ni bon banu ndo bandi yo tishangaye parce que tu ndo azali haji pangarangu hale dictature ukajana penzelea dictature wakaono development dictature wekaono ya mwana ulumwade dictature wekaono an iyo mingoni mwiyo azali akawati yayo watujojwa huenda watujojwa urudi kabonzaya ali bali yofikiri kwa na wala wakaenda wazini bala ukabalangwa ere no do mimi tikaudoro hambioni rangu moro hata nejae katishia mba salimu aliamiri nguremo fulani nguremo miziki ngamjotende c'est pas parce que ngamanzo miziki ijukiri kentuanda salimu shamanzo miziki haya shaila tifuraha ya wana wa Komori il a pour dégager un peu les nerfs je pense ou bien je crois c'est pas parce que hariba la wakaenda sababu kaza linde ya organize hawambia ya maudu ya watie daza uje uone maudu ajo watini ya kuvrofe ya he corona tudaza wangali dans les jours qui viennent ajo watini kuvrofe ajo wana walehe namna wajo rudi wakai hawarendi shazawa wana yansikamili rendo mazazawa ngetsungo change kule ribo tasi change kule ribo joni hautahamdu ya hunde mkata dipembidi ya mkate itona chai na sukari nomru ya toi inyenya bwali chaona nzwani juzi banunga tsile ya mzwani ya Komori banunga sarmo le même bateau itona busoli ya zali diarbala iribon kotoni batomru wa vziye bateau ishiri tabishao shaizonrabo kari hundu mru haziye bateau ino
rajwa kavani sangari zamao mbese bajobuha bajovuka waili hawara sha senti pia ndenti kamili nasamihili Ndile. ebonge yabo izo zonti pia abo kabati mwana uloko mori utujojuha ya henda ya uhazali henda ya miyamba hindu ya hala ya jwa ujinika gonelewa fikira baishwa tindea zali hauya mrwaji she oblige wende paske hawatanza ya pia hawatanza pia yabo ketia ukanga manzo hauntu hanza tapalwe shwa vanumrukana shwa vanumrukana mhogo mrukana ndovi mrukana mbate hata maniale nzima shako shiliyo mimi wandu wao ntiari mwerezo hii ntiari mwa wandu wao wasaidi ya oke balangu wasaidi ya zali no ils ont pas le choix msaidie ranti langu nambie msaidie ranti bala hato lo balangu no dawo shehani wa tolo hanendahu ni jamanda huo ntipia wenendahu mweshombuye rongowa yonde ilana nzoe vision yaho wajoka huta hawacha kufikiri tena parce que ndio ya warumilia. Est-ce que opposition wapangisha namna ya huza zenza hizo wana wala wareje zero onezi akili mratsirenge mikro banu hapo mbaba he hatso mbaba he shekoi haumdadahe no nguli bwa mapesa no ili endea himeharu ma radio yala huwe mru banu enti bali isa kartujua kanga bajokobu hawana wabeze wairatrape wairejeze hawairenge sha enti sange ndo zao isa isi zao bontinge ndo zayo enti saila juzi ya aeroport ya avion jojo kantiba la ndiaza alishazi avion za dunia kamile ni ajabalange tungo utawepine namkomori bahe hamba ngwendo bali inuni banishinisha ni apeo parce que sindo kina nge hiyo ndio azali ya wawahi maana hawawahindo hawalaza mbanjeo tout le monde est avec nous nge mimi réflexion ya wendo wa Emilia Zali ils ont pas le choix na mbona bantu batubula mkata dipemoro ni leo ngofanyi wao besha mndungu ndo hule hazi 20 haura mengo mitano yatujenda ya utaha mujo ka udota ka unwaza leo tuwazali najiufiru hae zoni zoma opposition atulifanya wahufio wana wae Komori ya mungu sawa nazali mimi ngamjua traite le même système d'Azali. Donc avant qu'on zombie Komori kabati ma leader politique. Non, y a rien, y en a pas, il faut pas rêver. Il faut pas rêver. Il faut pas wajo eni mndu mjorenge mikro ambizo ajokanza ya resalamu nambe bismillahirrahmanirrahim hamabo Mkomori ko hizo aliswali ambeni azalo Komori uongo jo bismillah haina mnangeshioni ujue alhamdu ujue namna mrako swali ujue namna mrako tambua yabo iyo tiyo wajoka ujo warambe leo ele unga jo warambe ngo hindi wajo mwenye baraka ujo kamba wala Yusuf Muhammad bwana iyo nkartu tahari yishie tena yungar balaye yo tout est balayé yo le umba rasida tijarambia kabla Abdallah Abdou Hassani non on veut pas écouter ces gens-là non na twatina mimi tuanza to créer réseau ya linyiruzia ma politiciens wala wakaenda warangamize maana wangamiza eti banizo na kaza izora kanza Wakomori wa rambwendo ndabako sifuma medbwana ye urongowa nadi hamba kabanu kavoti bwazali ekaja na ruba nafasi uendelea juzi ruba nafasi uendelea jana ruba nafasi uendelea leo karna ruba nafasi no investiture ibiri au nafasi watina kio kiki do hali kadhalika zeboti ibiri au nafasi investiture ibiri au nafasi jeri wonde haina mruambo kabana ufanywa investiture le 26 kadesha brûle Chazi hama ya rien n'est passé. Donc investiture biri heli akanze biri heli apangiwa wando amanda wao gowa niko daraja ndeni leona maudu Yusuf Muhammad bwana waicheka na ushinda yao ya mikene Komori mbabiyo mwenye baraka kana ushinda nike Komori shamjibule swala
amjibule suala parce que Yusuf Muhammad bwana harongo hamba quelque soit haina namna ikaya undu ya jurongoa Yusuf Muhammad bwana mndu yasoma mrulo nakili mwenye baraka mndu yasoma mrulo nakili eshabakishanda wowo waili kujihunda solution ebangare ndonda mana wandu walobo ntiju Yusuf Muhammad bwana hambe helila abikabidi mwenye baraka ambe bosu yabo ntundai wareshawili shari hambio kaina mndu ngendo individuellement yabo kabana upiro shida babu ekaya mwenye hambazila usifanguto jambeja izo tso hanza opposition wa wandu wazima waelewa fikra nzima falsafa nzima mwendo mzima shiwe nzima msohafu nzima wasomea badima wende na mbwana katija dungana yaboba yo deparaji wano Vango wanadamu wanu woti heni ujorongo wa miatu jirozile jei ukakomzima bala ujoshidari nikeko mori harimwa wandu wenda bala wewe sahu wono sazibereza uzisa ihoti di horiliyo omso hafura ubaye rajandaru ubaye sonti pia ngamna mwanama ikayonga mumshukurio bano kama na washimbajini waida ula ya uhaki ikayo tsanifanyira kontrol damina hata shamtumbi wanjaombiwa shambo senge jogu jamgwe hanza Yusuf Sule kaya urongwa mazero sosio jokili kingo mjuo Yusuf Sule mimi ushukuri haku siba ya harma aramwe bavu yambajini siba hikayao nguyelewa ya sistemu yahe imakabema warenge komorileo orowalio warirumao orowajoka huja ngamfikiri hamaye rezo hiyo mimru wa hiwania mimru wa uwania bwana hiyo bamujane mwana mkombozi bamujane emadeja bamujane nesipati hawo wana bashati parti ndo wana kayaongwa ona uwezo huo le système je le répète le système c'est le système kabaja shomenzima shazi shomezi azinji ndio maana badia nchi ya Komori ndio hana nzia nzima wabangu sho wanadamu pia walo harume dunia kamili haina wanzao watahe taratibu ya ziraruni wanzo watahe taratibu ya parendaji wanzo watahe taratibu ya urajisai arudi wanadamu wajua wake na nafasi badia nchi ya Komori wiyoche harume dunia ele nitsinda ila langu independent eti pareti nzima ha hiyo ndio tuliba la tarawasuli bano rulubano shara habeja tangwa nzia harume mabavu ya hatu batengwa fikira zindwa jina na elimu nyindwa jina na uwezo undwa jina harume mabavu ya hatu inu yambao decentralisation ngobano haina wangu wakana autonomy ya hao hadima hamsomo hakili mimi zona johamba tiwa shida nifanye shati johamba ukaya ye shahani joka hunde bahati babu hewa na wa Mwenyezi Mungu jo watabaraka wa amnienti tujambe tribunali ya Moroni na Zikendaru harme Komori kamili iyo de handani ya lazimu wanadamu wetenziani dokaya ehamahame nganzo wakena tribunali nimbajini wakena tribunali bake tribunali ya howizi wahe kapitali ihanswa Moroni yabo gardono puapa batinizo kemba tribunali ya Komori tondani ba tribunali ya heni ya tinzamno ya hunderiali haina ya hibashunga ya hunderiali ya hundembuzi haina yonde mba tribunali wa Komori welinda le système avec ça tout ça il faut enlever wa zitambaze harme miji hata mabavu nganzo tribunali ya kweli ike harme hamahame nganzo tribunali ya kweli ike harme mbajini na tosifanya ndaru par exemple ka Mungu hanza ngabajufanywa yani hau ya tano yehunu haina bavu kwa tine tribunali ya hao hein kabati tribunal de Nanterre kabati tribunal de Versailles kabati tribunal ya Bobigny kabati tribunal izo tribunal zinji haina bavu ngone tribunal yao il faut qu'on fasse ça parce que yabo ngarenda aux tribunal izo la joka indépendant hata mnungu jodo jiwanidi ya benga manzo nibe harma tribunal fulani ndena hukumlwa t'as le droit parce que yondi yorita hao shekadjar banungo jo wizani uribi miao jusqu'à maintenant Nambi Owizani wa avant
zahara jarengende panda ulo yabo ewe mawe ya hauka tidia yanu ya bahaye mawe ya tio mawe ya lo ya bonde yani kwa procureur mawe ya lo ya bonde yani kwa juge mawe ya lo ya bonde yani bimiao yo hatwari upagro wishe ya wizani utona turuhani namnambie mawe ya bimiao tidia ho wizani wa ho mahakama wa he comment dirais wahe amini azalia hala yotide ya ribimiao ribimwao si wana wa enti lebwe libimao yonde procureur lebwe libimiwao wonde juge ya nome wa ulobala lebwe libimwao yonde sena yakauhibaze voti lebwe libimwao shatido wizani wahanti wabala yonde manambo kano hunulwa na wana wa Komori mahakama ya Moroni na ya hunulwa dingoi hii yonde system ya rifunga bano yonde system ya rifunga bano ye mahakama ya Moroni na hunulwa dingohi na minga mzirongo hajiku ekensi ya mahame ngabo projet ya lavimu yifanyishihe ngebidiu parce que kodoja yabo mwana ya hafa ujokumla rume tribunali la izonrabo harme system ino de harme system ino ekemba jini mwana mba jini ya ulawa ngulindo ya hukumla rume system inu ne tribunali les ondrabo bokema wenda yao ibale procureur hamado wala mbashiri tijimdo ndo mandobi kono yabo iyo liyafungaye nti liyoba ekemba biyo eka blokiyo itambaziwa abwe ntinge juparo rafia daila liyoba wondo mwando wa udemolire ya sistemu ya kanti ilo wana wa heti ya vunziwa duka hashtaki ngurengewa haki ha ya uliliwa mana ngurengewa haki ha lebenda emawenda alawayo de mawaya he mkolo ya hansi vala yonda ila sistemu de France Afrique do mahakama do waita ena ujoja yabo yarengwa ushuru utina haki yanikiwe haki ya ulona haki ambayo enda zao darenge mapesa unerei babala ukana haki bala bunguto jamrudi ya mrejei bala ukana haki shabala ola fulani hairenge na mjoshidani holeye baenda rengeze mali haribu ya loda ba mwerea haruka bala ngudo hunde haki na bale dossier fanywa iro mahakama hiyo nde method ya lazimu wanwe change lingo hii de systemu ya mahakama ya Komori hiyo nde yafunga enti kabati bahanu bafunga enti katinda yabo ngesayila wanwaje wadorandazi za hezi joka udunga yabo hawe parce que yonde yo e système yi hanti ya bianike dictature karumia yo ujwele waje bali sabana ngotondo do hamba sabana système que la wantaka zalinge yabo hai moi je viens sur les réponses voilà banu azali ajula waje no ziakiliza hao ngizo sabana zali yozali ngoje no wandwala pia nyonsi pia sonti pia ngadambo wandwala ngo ndamna zali hey, yo tidela système ntungo wambia netujoka ujumotodo répéter on usale suala mais non le système non le système banu nganzori hunwe kona mzi kuna tsana mzi late wanu balayaji ngono ingatufanya bali banu tujuru habanu wallahi banu tujuru habanu maudu nende ibana kujaona kaya haina mndu ya de azali wende mndu azali ya kumtukuza nzokole nambi ibana kwele waje ni arakio sidenya rakio no imanjeleze haina ya rale kio ya de azali wala mutaho shano shomelea njaona mdade tsuo banu ya jua ya dayu bahari kajani kwa biende Komori bahari bala eserse hadi banu ya tujurenge serse wono banu ya tujurenge serse ngwani azali ngwani emergency otione ndini sabai weka tujua kama no azala charge emergency abonge hule ngonelewa no ngamadio yabo yo hatwari tujurenge ngeserse nge azali ngwani azali yeye ngwani yo tujurenge harmo emergency. Et quelle émergence? Navoye wala ya ikaza ya emergence o yambange serse katujwa kabanu haishanje. Katujwa banga joka nge joka hamba hindini. Ngono she emergence ya bali wa ne siasa ya hoa tende ya zali wa mdungadi ngoni mahaburi.
maburi na urahitwa na violi na uchamfu bwana hiyo the system manu siko na pele system se system haina system jo hifanya hanzia za uguguru na bo bela uguguru atejewa sulileo yukuno porichilia abo mpaka ndo wenyensi ibanu wandu wajabala wonti pia wajawa na wajawa ka valide wangu hari wa valide azali na abwe komori kamili wa hara yazali azali nguje honti kweli kebala ange president yao wa komori bahari wala walibibia wajawa hawahezizale jimbo la taifa c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi yabo unda ila politiki ikayao ngiyo matsoni hatu haina mwana mkomori nguyelewa haina mwana mkomori dabangu yelewa rangu haina mwana mkomori mjufumo nguyelewa rangu haina mwana mkomori ya soma nguyelewa haina mtate nguyelewa haina mbaba nguyelewa wonti pia nguyelewao kazi nunrabo senu jonga mbahindu yale hau hamba ngondo yabo waneze ndabo ngujenda yabesha yale ine namna lilio mwanama wala ekati shiditi unika nusu ya hezo wanuzisa abonga mshukuri changa mfikiri ukabo ndo uweze wa hemba uongoe antiti yangu the system mwanama sufar George ile swala ilo hala ho bai barnamaji shanga ndo armwe madea vile mwana katingo zonda no serevan madea vile asumani azali bwana heri hanomewa ni Mfaransa président de l'Union africaine a dirigé 1 an kabata tamarunda ya parihani hapo harabu todo kai komori para naibu alafu baada hatimize manda ya hahe wakofanywa bila mtambe muhatu mzabudu omwa michonfio dikofanya bila ya azali na abo ikadodunga enaye wande misafara endao yukano sukata suka mdungu sheka do mdunga nadi yo mdungu haku ambari mrumsha ne mwana hai fatihu do mdungao halafu waja mzabuda aja kufanya bilan ya azali baada sa timize mandaro ila ikana haki mzabuda afanye bilan ya azali au yakolazima afanye bilan ambari na fatihu mzabudu rikahumlinda yafanye bila ya he finance kwa de daraki ya hai no kaja fanye bila he finance zemali azali akuzirumia kombe de miliard kombe de tout ça là kaja par exemple shahamba bila ya azali nrajina patina finance bari so la mani longo kolombaje bo betsindu wa finance sha kamem na tutushe mbavi bo usalis ala abo local nauritawa shahama de heli imwana nyasi mzabudu kausi umste hii yaonesa zilambo ambe ya jafanye nande divari député wewe ngo kubali uketsivano hunde mbahindu ule izo hambwa yambe ye ministry hahantswa bala mnajibwe hakansi bala yambwa wambe ye gouverneur ya kavala mwanaka mbwa wambe manu haina mrianikiwa posto bala nazali wokutsumlinda yaje yambe izo yeye yafikiriu hakuzu ya kilio ya soma yambwa hasomo ya kanio ho wonti pia ngawe yotimza buduba hii manu haina mrulo bala ya jaka utoa duskuru ila yambwa yambe we nzoba nge yazali kabano yamange hamande heli wahamba le problème de finance yala lazima yeshere mzabudu yendi lazima ya jarambie uwezo wahe izo azali ya Tanzania yondi lazima ya jarambi izo azali ya mbangu fano ya mbangu Tanzania nitoga dati joka wisa kabati njapale charme dunia projet ya tsukana dati de construction ya dati ya ouverture na dati ya inaugure kejahe badile l'hôpital El Marouf ne pare ambajini kejahe de ofro inu yani kiwaoni ndo ebanu haikire yenda enu ngerumilo hanongo yindi entia hindi ema pesa nunga fanyaoje rien du tout yongi hamande galawa ya msaidie yamba haja kautuwaze mapesa yani ko wandu ngonelewa hariwa mwandisize nyumba na bado jwa handisa ya kani mapesa yondo waje msaidie
ani ngarenda harumwa monda l'envers ebonge abo zinunguzo wazamba uzotipia za finance hakika bala haka ufanya bila ya hezemali azalika ya undu ya rumia pia chatide Komori no de mali azali ya kaurumia hizo ndizo akajarambie shahai rumia diplomasi haizo yambwa yambe hata ya kauni kujaona kani kwa mdai ana malio ibonge manu wanu karitsi wa shidari kensi rijondu wanu rara jaunda mahakama neto yodole jei parce que on tipia c'est le système eni fundi ujojabala hato aya ila hambwa yambe ndato aliye wambe jao sino kuna ubaki bano ye mwana mshohatu unaelewa ni mtuku zao yakano gouverneur juzi ya kaunikao la umhono juzi ya mike eti saba ibale valoria kabala hindi valoria mdu ya rengo yanda yanomewa gouverneur na gouverneri ya hibavoti ikayaho vanu mimi izo zintesawe ikobidi gouverneri tijola ne mzuani wahundu bilite zinjira hana zali wondia kobidi yake presida juzi kakweli ho wizi ufanya ikavanu mkomori manu ngena mashishungu isheza mbao mwono eleksio yafanywa juzi ya wazi wao armaze ze biro bahiye mzuani haundu bilite zinji selone sena ni odaubi ni sesi wakahitoa wamba ukaya ze votiza za lingi zo hambwani rahane za he gouverneur ya huya chok abole wondu waili walazimu wende harimo deuxième tour harimo Komori hatu wasalimu ne gouverneur woi yakauni kwa zenda bojuzi atulo mbango bawi hata wanadamu wapangawizi hata wenda hata wawazingamanya watu ukubali ukabanuri hili rishindwa ani yuzonda zila mvuza hitwani dizo warumi yao chayo tiye mvuza akli za mwanadamu mwona haya hau mwanadamu mwenza imani hau wanadamu wafikiriu hau wanadamu waolona uwezo wa utahawa baeze mnongozino tipia me narilinde vanenge yabo sho wanawahe Komori kwa jafa nguna nzi watife na tenanga riomba Mwenyezi Mungu ya udeze maitizindi ngohi ba za roha zote nchashi shaende heli ya dunia sha na eni ulo harima yema bangwe hauyema majumba ya maziro Mwenyezi Mungu ya wabeze nyinyudi ngohi be Komori ngiyo harima uziro ngalazi aksida mbili juzi azali ya baba ya waenda zatu washiha haya beni ya kauha hula tijula mbajini ngonelewa mautitizo ngatsungohenda kazungohenda ya rwabi yerire jeira mbukaya zinu Mwenyezi Mungu nde ufano ngatwambando vanunga zomba ukaya ndeze amini zinu neze badiri zisomwa ngatwambando yula tidiho wa mbajini wajwa kanda somee hitima ebana ngwajomba kai hitima ireme benila ebeninde atiamro wafuana hula izo ndizo wanadamu watofikiri zedu wazabe wanwa Komoringizo zinji chaka tujosu Mwenyezi Mungu ajoka uzijibu tundairi shahina mndungu tamba alhamdulillah alhamdulillah wiyo batinadua yonge toshi zao wala tiamro walona kili yepuruku wa wanadamu wa kamili warenge mswafu wajo pare ni wajo mbari ngwasomo hai yemagali watusoma dua wazunguwe pare ila yatimu ngono rangu fumbuni hateje wasuli dombe mtanga juu yo ketipare ngono bala kauruda bala wakasoma hitima waizi yetse ndo nyuma bala amfikiri shaside mndu yatia hali yarenga pine ya pacha hopareni ila fe narambe mjufumo narambe timdulo nakili par exemple na bewa ungwa harimezi nsizatu ngwa malahoni hatu ngemdu mjufumu yafanya zilanga mumdemo hitima yarudi endahu kamano yaba mujota nyumba mndo maudu parce que yonde namna ensilio c'est le système wala mndo wala ona zilanzaya dezabeha wandu wala bala yonde manana hambia kaya tiketi ya ukaya beshwa tijuba la hindini yabaha wende hamba ukaya na mjemko kabatia tujohuja beshwa wala haka uhudea hajohima hajojarenge wali wala kaja shindindo hazali shahaunu mkate ukaunu mkate nonjo hunda baharenge habezi harenge shonon na tinabwa la shononde elila wa Mwenyezi Mungu atumsisa lobo itwa juu hana
ajaka ureme gudro tena yaenjeze balamba gusomo ano yasiseufa wae wala habari ngudu ya reme wala yangu hati yae pare mno baye harenge shono de ajaka urema amanyendo laudiro izo ngazi zio nao bali yebenge munar pone shari Mwenyezi Mungu najali enti Mwenyezi Mungu yari nike wana shati mwana rambe wana manangwao wajua fikiria enti ha maarifa wajua fikiria enti ha imani wajua fikiria enti ha msomo wajua fikiria enti ha ununu wajua fikiria enti homu yeshi ha mwanadamu uyeshi harumenti ya komori rangumu alinzuwani maore ngazija ngono wanadamu wa Mwenyezi Mungu yawa behebaye dora jo kayari hunde shobaha ya ukaleo maudu ndushao ambo so wana wa komori ngwa jo respire sheke systemu dainu nulle part la tsungo jo kubaki shejibwe rajara wasili parce que ya baha méthode ni bwa komori et méthode do kaya wandu akarongo armazerezo il faut qu'on change la langue parce que il faut qu'on change notre méthode il faut qu'on change des stratégies il faut qu'on change wana waunga jowe milia enu joritaha walarika hanzari juwe ngone leo zenkulio za opposition ya komori risari juwa de mana radaza ratukawe yanu maze mimbari bono ratukawe yanu maze mimbari aya zalinendeleye mimi ntiwa azali aba gabanu wajandu vumbu azali tazali no azali le tout seul wanadamu ziwizitanu ziwizanda ruzi 10 zilarume komora zalinge wayete il peut pas que il nous fait le coup à tous les jours anonunda wao wambo balangwa fanyo politiki no mtowe azali mimi tidi hon liyo tido kazalarenge ya baba ilarenge parce que une stratégie mfanyo politique utina stratégie il peut pas réussir jamais katina mwanzo fanye politique katina mapesa bwali nge hamadami mwanzo fanye politique katina wanadamu nge hamadami kuyesha juzi razida hamba harika jofanya ngomana hatotendele du film mdungu wo mndu fanyo politique na balajana habange na moro ninge na shindi ninge na urove ninge na mbajini yimwana mbajini likubali atina likubali na haina mwana mbajini yemwizi yawe mwana mbajini haina mwana mbajini mjufumu yawe mwana mbajini mjufumu haina mwana mbajini daba yawe mwana mbajini daba jemidi jezensi jemabavu karna waraya she falsafa waribeli ya wasuli bano aha wajiwali ya misumari gecho warunga wajiwalia misumari ya opposition pia yejo warunga kartujua endo biujo shida forohe wari zandrabo zindwa jinawo joko uzipanga maudu wajombe ngwarambi yao no karna vale karjua fasi ya bahai bano ba fasa sida sina zali ibanu sisi kartuna kafe katunda ni bahanranza ukatufanya zona zao na sina problemu ndi sio ndo bwana balarika mbanga saidi yao le bundo la henchi haina ya johara mtitira mtadena mbabara mtadena mwana walu marsiru walu liyo walu pari wala rinyo partout Sud-Afrique Chine pia wala wanawae komori wala pia rowangamia rwatwangamia wonti pia walangwa wano bwana vanweni arenga bato ya rohe walangwa wano bwana ya jufie ya jwa usaidia wa samaudu malgré Mwenyezi Mungu arenge shombe shahe malgré Mwenyezi bali hata wala mrungu wano bwana bali ni mtu arenga mali arenga wala mtu wanzo ya wane bwana ula mtu uhai wa hahe wanzo ya ajisove ngaji aparoshinda ya sove mru hajafi yonzi yani ngibanda tsoke namna natandi no wanawae komori na jedi ngoi yondele dua mimi niloni yo hitwani yangu ne harimo wengo wangu no bana kansiban leo doka wanawae komori na jue wajichanganye wajirendazi wanaelewa de systemu da ilawi yo de mafia wala de makabema wanaelewa ni mongozi hawarongoza kwa jeshia Taki Abdul Karimu hawarongoza kwa jeshia waundu wasoma wakanakili wakanza wende senti hawema hawi hii zinongozo kumndu ya shinda yungi hamaje pasoko bahanu ya reje yungi hamaje mulina ko bahanu ya reje yungi hamaje msoma nyumenyu bahanu ya reje yungi hamaje aseki oba zinongozo zote pia za kazabaye komori za hafilisha komori wandu wao pia wasango makadavro wenji yabo ritijeri domba ukaya ebanu abahando ahamru mrambe abahandami
na subuti abeka mimi watu moro subuti wangu hanyumbeni riwangane nawe kono riwangane kakofia kamsomo riwangane iyo ndio lazimu shakala tsungo hadalwani mabahu ni mabubu ni majakwe ni mafama majama mfumtano do warende sizao ya nsino wanzo wairenge waende semaudu yo hatwari yako zila ziyo za wana wakomori wasoma wazanzi ya walo unu rasoma turbinali rasoma mekanisien yanziashio rasoma finance yanziashio rasoma histoire yanziashio kazina uparosome so wanatu abazitu joka harumaze tajeri rudolenganizo harume mikoba ano rujanze ziyo izo wanatu wazisome kayo yakili yaho waloniyo wayanziha waita mahala ilo haruma etajera wanatu wajomba waisome ihofikiru ebotsuka kolinge benda shio ebotsuka fundinge yasomesa ntinzayo manu walukashio shirengwa ni fundi hashibala hendo likoli hende hala hansimna shione kangabo baya ukanti hamwambia kabanu shinushio sha histoire lishio wishurangu ngejashibue yani somesa wanazioni ukayabanu jau zenongo hizo kaziti elikoli kayiti zeba kaziti ekaye kayiti yabumna shoningu koje yafundi katuliwa hizo kazi kwa somali kwezi banu kabati bundo bahanu harime komori batujojomolwa nenzi yatendelwa ni mushimi wa Asmani Azali ni grupu ya hahe kabati bahanu babundo rangu msomo rangu unono rangu duka rangu ufanya hazi zamiri rangu kabati bahanu batujojomolwa kibabo ya reparation yobo na nyawe ya reparation yoyo ntipia yo azalingu igabilia mbengu joka urengeza ntima haminga bashange yabate dunia joka kunda katujwa ndini haram marhaba menji Mwananyasi Yusuf wakati usabu kaza kif amara hansi nabdo kulale suala rare jareje ile kafara rali hunda jana kaya ngamkozizo wanama wa mtsuje le kafala wajirie si bombeyo shaziri hundu kartujari fanyeje shale sura la hango banu ntsu wateshea nindo ngozala uha Mungu shaiba wanama wa mtsuje awule bavulambu emiro inu ya inu aranzi hale iro majela yo si haina mwa shawale lo jamziro alafu ekiupezwa matu helo mro heli wasi halelo msuje eba ilati baru wa Mwenyezi Mungu akaonerea yakawareshea ukaya mkubali Asmani Azali ngurohitwa kamturongoa ngujuhandu namo batunuka wahosiwa kwa turongoa ngufanya tabia nziro masiwani kwa wamtuje kwa turongoa wamndongoza haina zilio ngwatungo daza abo muzana bendini bana Azali Asmani yobala mzade mzungu hanjena umsiri wa Juma wa mtuje haswalize Juma kula mwanamshi hanjaene mwanamshi mzungu wala bazima na mufti wanjia wakansar madarasa waswali adhuhuri na Juma na mwanamshi ikado kaine mwanamume haruma msiri nzima wa imaswafi nzima mwanamshi yumambali bae mwanambe haimimbali ewalelo azala korona soka mwanamshi jo himaine mwanamume kwa mtuji wadaza baila tipinisha Mwenyezi Mungu akawanika yo yakaweshelezi ya kwa ila barua wakobeshe wayo bakwa jalamuha tunaoja ulitawa paske mtuje mji wa hangu haku kelke se barua waivumbua Mwenyezi Mungu yakawabeshea shawa waruma wa Mungu jaburulo waruma wa Mungu kelke so haina namna zivilmazi virao wamtuje wadaza yungio sawa jwa komori har mimi jihaturadaza
aske asha kwambi jimiro jino tudaza kwa tsudaza shanga mjo nibule njibu bahunu sale swala vanu intsulita wataman tsulita wa aske mtuje mji wa hangu shaze mbize hija hizo za tusonti raya ulo hamzinga mwana mkomori raya fahamaji mwana mkomori raya ulo hagari mwana mkomori remumwali remzwani wawana wakomori ndo wangami yao la juzilila jokili wabire wana wambajini bala wa ulo wa fehema jiala waondo wabira wenzi ya ile sho mtuje kwa dola lopara ni hula shema jiasi mtuje yabo yonde ezi ya Mungu bada sima Islam yonde heli njo hamba mimi rangu yabonge hola mimi njenambe ukaya wala Mwenyezi Mungu jibu wa mtuje mtuje namna yanzi he barua yakawabesha wa mtuje shanga mambo ukaya mimi chele ngamjoka hamba ukaya mimi mtuje mana ngamna mwanai hu mathalani ngamjoka hamba kazi janjiri ya bahari ya bo mimi ngamdazo mtuzamba ba mimi mtuje ngamina mwanai ho na mingo ishole danzinda onilo hara salamu waira abo ukango wasikinio mana ila amri ya Mungu ngao banu rangoma ndoni tuambia ukaya on est dans le même bateau. Soit s'agit de mtuje vous venez hama tijinda hubi ridelili wa system yanza yana ujufumo na ulabare ngarisomesi wayo omsomora belili wane politiki ya tianti ya hesirse belu saidie tijindobi gunelewa wandu wao ngwalona utihana uriteshea na homba na mjeri zine ngao bano minga mjomba ka ila kejairo serse anaomba mtuje pia wauti kwa tiaruma ya serikali anaomba mtuje pia jekengwa wanunga bwa tuje wanunga ngabwandu watuje subuti warongo wa mtuje hongo mtuje wazalo mtuje jaborulo muhoro tuje subutira rongowa jaborulo mbeni tuje subutira rongowa besho ngare zambao vanu mimi tujambari ka usele kalmalini rabel linu parce wariruma yo hamba serse ni serikali ya Sumani Azali shatiwa mtuje wanzwani kwa tsida ona ya serse nazali wa muhoro kwa tsida ona serse nazali wa hamahame wa mbeni kwa tsida ona serse nazali wa mwali kwa tsida ona serse nazali de serse ni serikali ya Sumani Azali waundu watumwe kumurimanani quelque soit aina namna bomba badibaneka watohima wamba bangariko zao bakujaone fundi ya jua ya toema wa hizo ambati jawi ya ngo yafunga mtuje banu hokanda wewe bali izo vizidi hauzonda bokazi zijiri na bala ni mnugutso jufia lele komola hai sikuru mjua mtuje kamili kabati mndu mwana mtuje ya unoka bala zinunga zilisa ukatsulisa kwa unao icheli ya maame hambuye washilie bajini waonao salinge na wana wambajini ndina wana wa washili ndina wana wa hitandambo ngamize komori de serse le mot c'est mamjamba c'est le mot serse yo isangwa joka uishanje maudu abahabaja jeunesse abi ngamano est-ce que msaidie kana ujana jeunesse hai wala ile hili ranzori beliliwa esko bahemzabudu kana ujana jeunesse hai eskaya yani hiyo ndio system ikayao lewo mimi chelenga mtushide katishibitirabuwa hautijibu le kalma wanuzisa tout le monde ngasi sawa timu mtuje timu mbeni sija pasko wana wakomori ngwa undaone serikali ya Zali ngwa kamizao ikomori doana wa ikomori kamili nge manu c'est ça et la dimurunde débat mufidu wakati kanguo ya hujarijeri babandane zirongo zino rezehensi haina mdu ya kenenti hedaraja yeye ya ladhimu husuni wako mwangu wajue wabimiseze nyongo zao wanadamu tout le monde ils sont pareils wana wa mtujengwa kwa zao tinloba la majili la rangu la sihajuzi la tusiha mtuje baisha la sarmwe mijila pia wabanu
ya we magari ya Komori kamili ya wana wa Komori ngwa biro bala yangamia ngana ani mra kaujire yale danzi banani mnge bidiyo ya jirele danzi shande la he yava qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir roho bari ni hundi ngoi bentinge za mao qu'est-ce qu'on peut faire ani wanda wanu wabangwa parce que ekat leo njadunga akili wali njadunga akili ya mwana Mkomori yasoma naonesho shahe hautundu mdaneleza wana tusoma naone akili yae naone namna rongo wao naone namna ya jibuo naone namna ya ani na shida na hunda ukaya mwanadamu la hashindi hanrenge akili yangu nambe ukaya mndola ilazimu ni mdunge bantuambia banu ngabo wana wenji wahemba jini warongo wa wasoma zikonge banu ngene politiki ya hengo doniyo umwana mbaje ni yasoma jema bania wahenga zija wasoma shati mndo na huambia ebanundo wanelewa Yusuf Sule na minga manzo ye duskurinu ye hindininu imparise ya ijue ukaya mimi cheleti joani ya mndo hamando la maudu harume bevu ya hangu harume nti ya hangu harume miji ya hangu babanu mbabangu aparo nambia ukaya juba nzimati juba ndi emiliwa ngomano juba nzima si juba ndi emiliwa ngomano vale mafundi wala wahima bala warengo msofu wani kazali wamchombolezi shaya yamba enda wangamie bakarja paroishi ya wizi wa dhahiri mwanadamu ya shinda ya ubaya bali azali ni mafundi wala bawe mafundi wala kaola ndami baisha tikauzifanya tijo wafunga njina stihifa roha Mwenyezi Mungu kelkeswa yunde politiki mimi ya kile hangu tijozifanya bwansindia wani kumswafenda wale amini bo wahiba ngawanu hosoni mwa Komorine dunia shahoja ba homi uroha bala fetilaisa ngonelewa bahiwa ndo wala tijota prizo pia rawala wavaze nkandu nyikudu zila wakaho mahakama wakaujawabalieshi wa mnisi amin le mafundi wa hima bala wakautowaze ayabala tijota prizo pia paskala mahudi paske kwa tsulengeziza wala haringwanzo azali wala haringwanzo ambari haribala ngwanzo mwanazali bahe mwanazali we alo shababi yabangwanzo njiharume politiki ngonelewa shahaina mndu doja ya mwambie darasa yaelewe kola mndu ulona akili shakachurume akili ya kakweli wanzo afanye politiki shangurume akili yaho mjuu wa msaidie ne mjuu wa belu ne mjuu wa fulani waondo ya warenga ya rume akili wangamize mbabahe yende uono akili ya mwenye hitwa abana ntomba zafata huye bani hatu latoshinda ya bimisa ukaimande namna inu wanukweli kana ushinda ya ziembaba hizo anzao paske ya ziyo mronda tawa mbaba hau wamana nuerenge mea sa sikwa gono yavu vanu yemdu ya kabalaneze zizila ya kauhumu tindua kodingoni mwahe ça il faut va nous kabati confiance armée politique ya Komori faut pas confiancer quelqu'un du confiancer wewe mwenye non nganzo jikubali wewe mwenye rangu nganzo uji amini wano parce que projet yo nganzo determination kina ukiri ngamanzo lime ukonomba ya kutsomba hari ko tushindo lima ebo watunua watu fanya namna ya lazimu shinde ulime. Il faut détermination. En politique, il faut détermination. Sinon, on va Sénégal, parce que tout le monde en a vu. Je ne peux pas rentrer dedans. Je kale odo ambahari wanze peple juu. Juzua juu hama kandida jamba kawachindo kina kwa jawaruma. Kujazishia. Ni wala wanawamba. Wala ndahu. Wala masenegale. Wala wabushi. Imanu yaru wabibanu ngarjokana ndahu. Wakahura watilale. Wadungukiki. Wakantomoto. Wakahura. Nilijojeleza paskaza lisa hawambia yabani nyondo mbakaya garua maze voti zinu shaina mrujode kaibwa nguto kwa utwa prizo zazali hazamba ho henda harmaze voti zinu haante sharia janti za ngabona bekaza linde mwi hawo wainda wanwambangwe dao lewo tujo wakensibano wadota embe hamwambia hata linyirush habangwe iviro yabo assume
hata linyiruju hamba kani mjoshi rware sharia shino hadomba bahibu avoti abo hamba deke hamba bahibu avoti ebongarelewa nao ujamba ha conteste ze voti zinu ukazihibwa mruwesha heshi hamaji wakawzijwa pia no wakana opportunite zinji waladhimu wazirumi opposition ya Komori wakati yemza deola yatolwa harimwesena tinde namna hiyo kabidwa benarizie banu ba eola mndu handisa upatsa shebiriti babanu narizie ba sindiho narendele bangare jwa ukangujo hiba ndio hili wakao narifasire namna hiyo yaba narendele bangare joka azalingu jo hiba haribala ngwambali yao hata wambali hata sevre banu hiyo narizie dhulumu wambali hata wambeho bahanu ya lazimu wamparisa nowiti ngiala mahakama rangwanga rifanyili wayo ni kiki na mdaze babanu ngarenda ho mahakama rishitaki bora hibiwa we mndu wahibiwa nemwidi halafu mndu washitaki nemwidi yahunike haki ndimana beturbinali ila na itsoba ngulwa ila webala parce que ça monnaie ça nous n'en pia yani utimiti Komori yabo kana uyeshi yani utimba ita Komori kana uyeshi ndo msomora ni kiwenti risomesi wao jusqu'à maintenant utoa roho udhuluma nrabo unaelewa ufasiki unaelewa ndo msomo wana watu ezo pia sonti po Komori kamili kwa bati uziono wanaweza imaya eza kamba walizi kaudozi siwa mozisimani ngomano zoze hujenda yambe nguyatsaho yano manu zinongozo tipia zisazi kauha da siwasi de zero za atuasi siwa Komori mana do wa Komori waonao wadaza wafe matsofe mashishio waonawezi jiriu wasiuhao shariba kishari marezo mimi ngamwambio rahane janiki wa akili yani khailibu haunaelewa ya mwana Mkomori utahwende ya rumie Komori sinaburenga mikroti na ndoba buhabure no sikauja banu heza jiri rakawa na mbio zazo Komori lawe harma shahidane lini ngabanu hamparani ngeni ulo nakili na yani anzihesho na jure yashi bala yende babdu sefu haisa uze machi na mzimba nambalie ni yani ulo na shia shanza na shibalende ya monesa ni ulo na programu bambangu mparoni hambeshelia opposition marahaba watu ambandongo wajeni wahe wajwa waja waroha batina hatwari batina problem iyo haki ya zambe shayabo eduskuru nda yoba irahati yabo weya wabeshelea marahaba darlinde suivi yahe mongozi yahe ya rengayensi unaelewa yani kiwa yone ni mahakama hiyo ndio lindao parce que hazambando azalie kangwanzo ya nyongo wendongo weza hezene yujo zamba maana yura mbiazo wakati winji hambazila gadomba hamba nainu sio shamimi hata na mimi tujobesha marahaba awandu na wahibia waja wandemea kwa tiwanzinia wandu na wahibia waniona zinongozi hizo tipia de jeshi la rangazila lazo waone msade ula ya kauchuzo ukumbi yarudi tena wahaja tena ya ani wahewala wandu wakawahibiwa waenda hata wahima wakahumdemea koti wayazala tukafanya lati wabashili marahaba watumfunga nanami mimi azali nani pare ujone bamtoenda wabana ndi nenda rongozo wanu kena ukiri bame hata rilo hindi banu kabana ukiri bakensi kakabati opposition bajoenda mandelo parce que banu pour opposition cela veut dire c'est ino akili yanzo yanyisiwa rowa rumao bake au minimum wanaelewa ya wizani besho OMBD ngona kilo 5 MBD ngiona kilo 2 ngiona nusu kilo kayo kayiti ngonewa yabunga renonda shangasi hari ma wibai we chef amande makuzinye we chef nsaidie we chef belu we chef
Abdusefu wishefu na banu izo mtojua bwa Komori ngamumbuhulioni izo mtojua banu zevo tizinu za lelo juzi zilati izo Abdusefu yakaenda zidai wala Abdusefu akaenda dai za voti za hahe izo ndizo habari yakaenda yadai nazali ya rotoa nanya bwa Komori ngamwambioni Nous, on a arrêté de parler avec les réseaux parce que on n'a pas besoin. Hiyo ndio Abdusefu ibala kaenda yamwambia bwana zabala huni hibia juzi. Lamba bongo jora kamwanzo funvu la hembeinu watisi hawatira mvu ngobanu ya bora akikibonti. Hamsindiha. Shabahe kikiba hajisindiha. Hakubali yeje. Kikasi sija uwi rikubali boranji kikiha hapa sema owezi rikubali rusonsi wa Komori ritona rikubali shabade hendo mahakama wanobaha minga mlindo kakweli bala kikize ngo warambia olewo kikiaji toha heaji beho prizo zoni lindao kakaja jibe bada hamba kaja fungula no katuroa kajani kwa mahakama abona reje kabono reje yabo ndo kubali kakikika ja négocier na Azali. Mais tout ça c'est préparé Azali kiki Abdusefu. Ana mga chubu vumbu wa mwenye siku akandeka jabanda ya. Wale problème est là. Ya dungana hidi wenda hula kwa jabanda ya. Kana sharika hunuri wadea wonsi pia wala wakauja kadakauja ngwazo kaula ndavi wakawenda ndo wala kabatia dezwa ni Abdusefu badi leo ni Abdusefu ni Salimu kadajwa wala handao bini wala mshwani Burhani Hamidu wanana ndo kadajwa huwa ndo wala para himari wadea ndo kadakau wadea paswe kadakau wajua shahina ndo hakawa tuhumu kwa ndo wala wasaidu anazali shemru lo France wala wanga mumlavioni mbaba zwamana bahamtu subutinga be Burhani Hamidu quel que soit wa wone mndu tujo subutia pwenga ya bengondo Azali ndio mfanile kwezi na de mwana ya Zaya ha ebanga zohamba bon ini mbandongo ya ribaki abala de mzeola sha bahi abaharenge mwani nziduha kaza ngonelewa awabahanu kartujo kabala abahanu ngone hoenda obatondia hula hasamaji munari samihi sha na rambese kweli ulade mndu na mona bala ya kaserie au niveau ya politique ya baliliwa ne opposition kamili shondo wala haina mndu hakavjitashia inafsi ya moya hahe yabonge mimi eshanbakia leo ni salamu na irabanu nizona habanga mjoni hunike mishiwara na yuhula kayonga mndonde omaji ni mwana wangu baba cheko amu mnande omaji mndu wa bwana mndu kayao ngunjuo ndo ukabano jumajuna juu kelkeswa shayende mwana amu mnande omaji ni bwana yewana no bahanu ya rejei benge wonsi pia ho wandu wao ngamuhuni kwe mishiwara yu wabelie ha wendo wadoba ngwe matozi wono rioneka ngwa jobu na nzia yobira be majiasi hi emiro irengeze pare kartujwanga ndondabi ya opposition kamili ya Hekomori ilala hambanje u garanzo wana wandu wa jina ruwe milie na singa ruwe milia marhaba benji nzambari manama Ali marhaba benji wananyasi wa wanzani wa page yanyu Les Grands Patriotes yemisha tunge kazo kifubano manar ni kwa muda nombudu sauhisa atarinjeza dakika zenji tazimbano garimwambia nukaya heli relewa emission ino relewa kaya abo Komoro ngabo licence ngabo maîtrise sha izo makartas shezi toka ngizo vide trop vite ezitwa za wana damwalo neze maîtrise neze diplome izo pia ngizo vide izo diplome za makartas izo maîtrise za makartas walo nizo mondani hao yo de linele wano no le swala lino randido katirabu ibarna majini madia vile do mwambia ni tena ukaya manara wasulibano ndaboko azala sumani haritwalino nondo emfaransa haritwalino nondo hariwahindo emfaransa hariwahindo abungi yabo sisi sibyo arabeze microzino ribabuha shaba londani ngari juso telefone de para Azali
ye mfaransa bahe ambassade de France lo Komori nguriparo mondani na mobiro rilio o walo hunute na ngwaparo neke dorse na mtoto leze roho za hanyu na mdangeze malizina mdorumia mbazeze hanyu no azali ndelia bekaza la roho jomnikanezi undo banda wasfili ndeli na ile wa emission ino idarajabi yararu ngarimwambia nuka ya Karitina walezi chilelo chimaudu labda dushawo shikamaudu kabati abungi abo haubai barnamaji yenu ngarimnikao ni nisikitifu zinji za wana wa Komoro no mwambia nuka partir ya lelo mrujo njar maze mikrozino hambangu fanyo conference de presse wa Komori karna mwishilia wala karna usoni mwahe imana karti haruma mambo shangare ngesaruma zitendo na zitendo sazibiri jana le 24 ululu wako la mwezi ezitendo zibire heze promise makone nikazo shari wonokaya mdala msiwa ngamdura nsa tababire nsomeni banu ngemdonjia mwefanyazi conference de presse mdamba jauno pangaja kanga mjo haruma conference de presse haina parti politique yabo ngione barna maji hayo ena mtowe zenongo mlonizo mwajuanza ngenda nyinga nyinezi mzifanye baide namna zenti za hule mengu zito wao oto barna maji hao neze planza hao wazamba harumaze rezo wakati wa bawe serikali wa ujoranga nusu warumia nebore ntende usoni kai serikali warenga warumia sio hilo kainde fikira he parti fulani na parti fulani wafanya au kange parti ngeyezio na fikira wajoko wafanya ranjihali ngamjoka azaliwe kati na plan ya hae urenga mali ya dota mabushoni abungabo nyemlo na plan za wandi santi na mdozi to harmazo conference de presse mlo nizo zinu mdo zamba na sire ishia ukapartikadha ngena program fulani serikali waringa warumia bede namna nsika ohenda shamtidori nika ubabu fuwa bure utona tamba faida yode linalewe mission ino abungabo ngari kazo kifobano nike mwanama Yusuf Amada ya lahe wa Komori banu raweshela marhaba arjuna na wakati wasate inshallah taala marhaba meji Yusuf ngono mnongo la wa Komori marhaba kwezi ngamshukurio umjusemi ndwa hata wasilio malani hunu ndio jumla ulie murlona mwataleo nishukurie hakuwe majournalisti wana wa Komori wa waniao ya Komori namshukurio haku wana wa Komori majournalisti kayao ngwa waniao yensi hao hakweli ngamwani toso niwani keze shukura hizo nishukurie mwana Abdalla Abdul Hassani wonti pia le wani wazali rutwani ya cheni ya samikiro ya nzo yambe ikabala nge stagiaire ikabala ye specialisti ikabala shaunu msomo lisangari juwao wandu wa waniao yensi ma journalisti wa wanienti hatu lisangari juwao ma patriotism wa kayao wandu wao ngwambao wasubuti wamba harimwa opposition warudi wamba harimwa serikali ende namna ya wana bwana shamduka wanilia uzima wangenga mshukuri wako ali ambassador mwanama mwanzano wangu ze juhudi za hahe ngamshukuru wana wa Komori wote pia tsoshido wa wazaze bolt ze wapia ze shami tusa kondo wana wa Komori rayamba mbijana rayamba mbileo raya deziwa jana ra wanashohatu wa ikoni wa wanawemba nangari wa Joshant na washidanto wa vumbaze simu pia wanashohatu wa mbajini wanashohatu wa mahame wanashohatu pia wa Komori ni mtaji mkomori kamili ngamwashukuru yote juhudi za hao wanaona walizaya ruwanike tomaya nganzao wanuri wa inspire ruwanike tomaya ya heze tabuzi waremao mabwadi maya waremao mana ndaye kabati nongo duniani kati mzaze kabati na yabo dawo mbaba ngeye mimi wana wao pia raya kaudea raya tsukaudea raulo azali raulo tijindobi wanwa bahangari kausawo mbina mbwa jina garanzori pange wana wa Komori ne sistemu inuri hunue hasonti inutia Abdalla Abdul Hassani inutia Razida inutia Mwenye Baraka kabati mrura mikensi ya hatu sharishindwa irengwa kabati mrura mikensi ya hatu
Ntishunga shamanya uli shambaba hangu no wanama na wami ya nrengao shainu dentia komori haina mndu mwana mkomori ngena jila ujusa ngena bwela hura ngena shunga shaulima ngena arundu ya ubira ngena nzia ya udunga ya jeno mtango wa hahel ye makatirendao sharitilemewe ze faharidini ze pia onti pia ngamwa besholo maraba ze pia wandu wakawania wanawajua wanawaoranji wanawahe komori kamili raya onti pia hato wanawahe serse wambao donjema warirumiliao zilo ajalimwenti onti pia wana wa komori ntuta wa hundwani mbi shay systemu nganzo ikausiwa leo ngamjiniko fierte hangu usoni mwa izabira zontipia barisa nusu ya hatu risarelewe sistemu ngarionawe zenzia rejona zenzia maudu garjo hunda wana warone zenzia kakartuzijua shayonde namna ya hanisa akili akili ya mwanadamu ujitosha hiyo mrujirumilia hupani haho nisho wanzo ule wanzo mndu mshahupishie mela politikinu nganzo uwa siume ngojodeziwa ngojo lahulwa ngojo ulawa ngojo hufa ngojo kairewe shanganzo wasime juskobu yende hili ya politiki sheni ufanyo mbidi leondo pani leondo shindoni no nti decision yao ne mrumsha hao pourquoi munyi baraka undengao decision leo harmenti ya hangu pourquoi zimba undengao decision undote ni pourquoi les bengo décision si hangu na pourquoi décision décision yo urengwa ne peuple parce que peuple on vote ma député kati assemblée pourquoi ça c'est quand je wandu assemblée majamwa wanomea bo mawansi yabo watsurujwa waje na kabati mzima yabo ya jana project ya tekeleza project besho ya utowala bibo haupera hariki wandu kaya wandu warumenti watido wandu wakwenda mu mijini regionali wende waonese ze project walonizo hawizo wafikiri warifanyirie bacho hata hamna ngono hiyo genzo yeni mndu ya rejeye bavu ya hai yende ya hinambe banu midokina banu mimi dokina kande maili ya bango ninga jomba sindokina kande ze kofi ya jomba sindokina kando liko linga jomba sindokina besonga sina msomo hambani babanu diplomu ijoka ifaranta irekebesheha wakanti muhunu hao kwa tuja hulaweri tabishe ya ngamizenti ka diplomu yo tolengezati ifaranta wana wafaranta za diplomu za jao tawalongo balahinu sikungwa tungwamba ngwa waniao environment ngwa waniao tijindi ni otipia wakobala juzi wakofanya scenario zao haina mndu ngwanzo lefuvula yondi heli ya demokrasi shakartina demokrasi kartina miji kartina mafundi kartina dini kartina dunia kartina mbanuri liyo ikele oso tipia harile munyi baraka ngudu andenge decision harile widi ngudu andenge decision yunguju irengo hao no hatu mana ngudu hangu nae shakada harima yenti non il faut que le peuple se réveille babando banu rafiwa il faut que le peuple se réveille en même temps zireveille heze servo zao wana wakomori wasoma walobonte wenenewa wajubali akili na bundo la hensi wana walokomori waelewe chatide enero ne diero ya ubamru wende wa ule mkatelewa ule na ralinde wala uzina jana iwashele waje bana kwa hafa ngware nero sisi pela tauni abolo banu rilio sisi ni mndungu nomba indu hali haunumba ngwa havaya haunumba majihano alhamdulillah kamdo hundu enero hela mdaza hama namshoae hauyeule kwezo za kauli ya hono wandu wao kwa turi fungia hunu ngari hara yao wandu wao ngari harabwa komori na mkomori ulobanu katuri walokomori wanzo walifungia hunu ngari hara yao ngebidi uri jilamwe rabeka yonti yatu na sinani wala ibonge ngambeo zetu sasa hangu sonimwe komori kamili haina ya kahanishilia ngamtsa usamaha bale jirangu liwahirie ya jumbabi shazembi wakati zenda hata ziheza mru mvi zidu hazahari nangabi zodu hazambe ya maili ambango doare mraha batinato
unajali makandida komori wonsi wo watsanura wenji wakawenjiro walio rwatio ambango ndo ware mraha batsinanto za mraha le bawli tsimba tsalinu wende bo bango ni kabati ulo nanto za huru mraha geunu mumnaje ha ibange banu inu de hatwari yari hunda leo ukaya kabo mrujoka uhimayande mrujoka uhimayande yo kaya timba nyoshi ngonelewa ikale ongena akili na janabi janabi akili ya yambi so hao handuze au war mumji akili yalo niyo mtsonio baringana diploma yoti yurizi wazawari weniji atuleo vanungaranzo mwelewano vanungaranzo fikira vanungaranzawo shati diploma ke diploma ilone mwana mhama hamele wo ulonde nazali yonde diploma ilone mwana mbajini ulonde nazali yonde diploma ilone mwana mumwali ulonde nazali yonde diploma ilone mwana izonde ze diploma zarenga zangamiza wensi walanda wala wana rakaneto majana ngiwaondo mwali ndawole kwa system ise wakanti yekale wandu wardu abulia wardi warengensi wardi wa continue parce que abo heni mnungu tota haji sove shila ya hiba shila ya mbahibi shila ya uwa shila ya rohitwa yabo system yabo ngejula waje batina keko mwali wajireveye ibange banu ngebidi uyonde politiki ya bidi tulanzania uharaka wana wakomori wala mlo hakili wala mlo hafikira wala mlo maendeleo wala mlo homsomo wala mlo hambaindwa ula wala mlo halapitali wala mlo heze fikira hizo ni zazatsa wawe aba mwana mkomori ujoka urenga yenti mauru ngomjele waje haraka na tenano wajo wenji ba ntingi obadiro ni mndo ajasi hembidi yae ebavu ya hahe reducenti parce que hizo ndizo radio zombi ya sila waru lobanu radio nza rejea armeni jia tuneze ntizatu haina mdondea vya zizebo hahe marhaba hau kaza kifu directement ngamtimbulio azali asumani bwana heri yonde mada nendo na timizi harmwe barnamajin adlo couper telefone zalasmana mutimbulio ukahula likama president wa Afrika wako jarma investiture ya haho haina mndwabo haina president ko jaiho habalavio ya hahe ya bali ale dzina la henti ya hahe ne drapo henti ya hahe wewe ko roho bali ya drapo ya avio ya kijeni Ethiopian Airlines au in Roj yo bali yao kutona haya dingohi mwanze no Maxal wono Maxal hatia TGV remontia ni TGV bala nga mabisi menji ya bale drapo ya hao huono hatia zenzia za heze TGV zenzia za he mabisi ngizo nraji ngo wono Tanzania ngihotera na TGV na mabus Ghana Bene lezilanti ukao zinjia haina wakati ngo zinjio wenda we visite na ikango ndo harmanti ubali wa hubeshe wa honesiwa ezidi harmanti yaoni ngojo koshengezani bozala suma ngojo koshengezani azala sumani ranzi 2019 ufanyako urengenti no tampaka na bahanga sina 2024 mtu jongo jo aswili 2025 ou 2026 ou 2027 ou 2020 ntujwa ngojo aswili ndini ngojo kahelewandi bahibu azala sumani ngamutsimbulio ukaya bala juzi ukawujino sa ujabu kawujitubwe nguo uparo wanwaje wahoneso kanga wewazi hondani hawa kawai hawa ekawai abunga bungarakazo kifubano ngobeno karjo nana harma mission rojina emifumo ejao inshallah taala na humnikani bahati njema na usiku mwema mrudi mdi samihi ba emission yinu si ujwa wihifanya 17h à 18h à 20h c'est le temps au si ujwa wifa au si ujwa hifanya samedi dimanche wa komoroto hazini sha inu tsasir kwa yani sa 11h tsasingariti mizio 1h31 ani zonongo za kwa dharura abugabo ni matsuwa himadunge video ino harumwa e direct na mwidunge wakati mraji inshallah taala ngarimnikao ni hawasu na bahati njema inshallah taala marhaba.